Kedan penpau ini kupor ba ke jingjob jong ke jing persang ke jongi pan kelut ya ke than kendai lat ka badai ke jaka khai ke ba he tam bat ke ba bud kam du jong ke nika nomba shlong ke jongi ke ba hakini ki asnem duna ke jing persang jong ka sarkar rengkat ke Tenat Urban Affairs Shillong Board Pat District Administration di lekot kini ke kam kelong ke ba ngilayo ban don ke survey ya Baroh kini ki nong di madan ki barong siajar saus pa ngut ya ki ba la ketup ke survey bat ba ke department jong ke Urban Affairs kelebu hakamat do ya ketong ban ban relocate lani ban wengi ki naki jaka ke bagi dan borosik ata syaka jaka thymmai ke balong hapo jong ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2025 di hapo jong ka jing persian ke jongi naki neki street vendor kibaran siajar saus pa ngut lalap ba saus pa nyungut kidai kibalong eligible lane kiba ki kendon ki bat ki pendap ki kendon jogaan banla ba kinyo yanika sernot bagi orang ka certificate of vending de nagini ki saus pa nyo kiba nilap bagi biang nadong syedong lai spa cutway kila wan ban shim ki COV ini ki sernot certificate of vending the Urban Affairs Department rengkat bat ke office jong DC East Coast Hills ngila pendap ban ai jaka thymmai yakini nom dia badan ha ka benda ka ba halor ka bade ke floor ke baningkong jong ka muda parking lot di ban ai ban plelat plenty ya ka jing ya ka relocation ya kini ki nong di madan lashna laispa andre po santli ki stall but nakini hadu menta aspa prapu arngot la depan ai ban mang but kini ki aspa arngut kila shong menta hakate ka first floor daga pangiri ya ke jaka ya ke stall ke joki pada la alot kat kum kanika jing ka khalai sip ka ba nila ai ki bakin shimyo number but kat ka number ka bakiyo ni ai ki bakin shong hakata ka stall number de ni so kemenru ba kadon ke roadside hawkers association ke ba lai trai rengkat pat kala airu ya ke jingksan ya ke jing persang ke jong ke sarkar jela di nalor jong ke ni ke jing ai yi stol ki ba thymmai nila airu nila ku bangala dapat benar ba ngin ai ya ke ni ke jing siu ke ba season siu ya kini ki nong di badan ke bolong 10,000 marway but kajing siu allowance manu benai nak bentasan benai ke banong 8,000 ka benai ya kini keju ke jing pen ke jing wengi ke jing kapnya jongki niki jaka di badan ngin beteng ru hakwi gwi pat ki benta jong ka sir ba ban penting kenapa Baroh kini ki bala along kiba la shong hop kiba la register bat kiba li ban yo ban relocate ngila pendep hak ini ki vending zone kiba ka sarkar kala pendep bat kala notify